Menta kasngi ngalapan krek kerpang ke video haka bayadai bakakta singkai haka por bangi armet. Tangsan tali ngan pen sepi ba ka ke ba penlong yangi ban kata ka singkai haka por bangi armet. Kebaningkong ka jingkia namar ka jingkia ka penlong ngi ban kata ka singkai ka baar ka jinglong jong ka met ka kala haka pareng ki juang ka posture changes ka balai kajingya trong kisieng kumba pilai I hakane kadur kadon lai banta de namar bai khulung hapo kapo ilanang khamhe kabanta kabaningkong kabaar pat kabalai kabasau pat kajingmut kajing perkhat balai kakta ya kajingmut jing perkhat namar ba omnang banyothya babun kam lane bangi perkhat ya kane katai kabasan pat Ra'i kitiar ki bakia hakapo bangi armet ngimde ban ra'i kitiar ki bakia namar kalaban kita ye khulung pat ya kasingkai rukumju kumnu ban panja ya kajing tha kasingkai ale ngin ye pet ki kita ki bala ban panja ya kajing tha kasingkai hakapo bangi armet kabaningkong yat habangi yat shirum shaneng dayat bha kabaar hakapo basong yale ban pembet ya kamet lani bu da kakushan lani singkli hakapo basan shadin kenang baka singkai kanam kata kabalai hakapo bayeng dayeng bah suki jai kenang ba kanam kata ya kasingkai kabasau le exercise namar ka exercise kay rap ban panja ya kajing tha kasingkai hakapo ba armet Kawai na kini kabayara bahaya nga hakapo banga armet kadai ka exercise. Da kabangale ya kini ki exercise kaya rab bahaya nga bat kapanjaru ya kacing tha kasingkai hakapo banga armet. Lada pis ngauting bande ya kini ki exercise bahaba pilai cha hospital bat panjingmut na ki doktor baka bahane bande ya kini ki exercise. Namar hakani ka video ngabatai katkum kajing syam na lade. Hakapo bangale yakini ki exercise nganyo mar shipausin hakabakadu kajing kasyan kadai kajing ai mansiam barat ba kajong phi baro yanga kalong kami man penmi shushu ki videos nang ya kasyan yanga takaba phi like share comment but subscribe ya kani ka channel kajonga iba vlogs kuble shibu nya phi baro ki ba page kani ka channel kajonga